Ito singa to kuno talita na baro nga radio Fijuan na station gal mo to. Ako na koro ko na talita. Mandaw talita kiti na baro radio Fijuan. Kitongo isu untuk talita na baro na radio Fijuan station gal mo to. Kito talita ka na radio Fijuan. Na radio Fijuan endo talita kita nga sinatoka. Station di Matino Pinatia na radio Fijuan kwa beyan. Na Radio Fijuan nandumay bitin na bongga ni BNN. Ni sambula sai koengona Vakaleleka ni nonda itutuku. Esa mai lutu nei soni waiwai ana nonda bonua. Nei soni waiwai ni motoka lutu kina $1 on sangbulu na sende. Na premix lutu kina $1 limsambul katol na sende ia na soni karasini lutu kina $2 walsambul karona sende mai na $2 walsambul kabitu na sende. Na diesel lutu kina $1 tolsambul na sende ia na soni kasi toka na 2.5 na kilogramo lutu kina $10 walsambul kaono na sende. Na soni autogas lutu kina $1 tinkandoa na sende. Esando watowiti mena tekbutaka endona veo kani wakambisinisi kena European Union. Wakaritaka na minister ni Beiboli o Aya Said Kayum ni sabakandone na matinitu na kena semati wakabeo kani ena buku ni Beiboli kena EU merani tangumaki kina na veika ebolitaki kibunotani. Na buni veo kani yongo mena rao ni na wakararotaka kandalawa lebuna maketi ni Beiboli ebunotani ena ika suka isulu kena kakana tamani ena tini. Ongo na tango maka na nonda takataka undolu na tamata takataka. Sabagandonia na Fiji Court of Appeal na kerkere ni Mahendra Chaudhry ana kena tosoi na rongodi ni nona kisi. Tukuna onan sing na loy ni Chaudhry ni kerkere ena buku ni nona na tu ena beinting-tingi ena bula o September. Ia sabagandai tako turangan ni lewa o William Kalanchini ena singamoniti mena veital nota kikina na tikina ongo. Kina gito, mainganga na tim ni kirikiti ni Korea, wana tim ni Fiji board selection na 5 na wikiti nonro sota ni Kua. Erto na gito tali na dhorbo ni Korea ni mataka may narara na Albert Park na dona kaloko na Singalevu. Sa may dabe keri na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo a demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Vakaleleka, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.